Bad news. Hey, everybody doing bad news. Everybody speaking bad news. Everybody talking bad news. Kanto mugale atbarge thobela ka mugale na thobela ka mugale thomela banna ba mugale thobela ka fela lena ke le phaphathela matso mamthela bona ra girge felele abona tsheka mugaje tsheka muga ngwe menyana ke bolela le bona khotwe le bona mabetolwa ke bolela ka mabetolwa tafule yona le bona betolele le bona le tediwa le tsebeng ke nna ka ditjebeng le ho ka vaya ke tano phaphatha matso ke khwathile ke exercise ke flex gape nna le mamthanga no bina ke ro reka ntano phela ke robetse ke relaxije a ke re matije ke spenda Gologwe ka mokeleng gona man. Agar la mo ko watho pe ka spele favor mfano ke ban mdimo a lena ke methela matso bane no be stupo se shapo so gape se wa te se felele jape ke re se swenga ka bona man wa bane ka mo goleng gona drama no iketile ka bona ene nna ga le ndintse ke bona drama no to ba khuma ka rena bane amara wa tshwana mara la bana mamta na bela bo ke a bona re nga choose ngodi seishelo tsompe bothanya netrenyana choose ke khono jabula choose ke le spirit ya wa ntshwara ke tsara na ditsoba jeban le ka kopa di tao thulisha mabota loje amba foto ya ngata ka robala wena hala ke re tsuko tsa before fase le thalefa wena na no loje di fita go moen asala ba banyane ba yombalesa Olo ba sa gaphama mina ba thalo botsa ka face re bone wena bua moraua ba sa to botsa ka nna wena sa nyanya monwana wena ye bua ba botsa ka tsona ke o ke sa chamfa re le mogwele o thomile di khotela ka ngwana ke tseba ga re le jere ka thomo mo pusha ka tsona di to mo patishetsa thapata me mo fase nna tla se shika go tshelele fo go ntwa wa e bua ma le busy le macha mo bale a le fona with the rules ane ke nka lena man ai man magatalo a ke kuka le ke nyaka no ntsolta di okay tsaro nyaka ko tsara tia tsara o bone botse o bona madabolo bona madepsi o bona ka re mabetelo a ke a tshwere ka boka moraba di fufa ka sogago ka tsilo go khathile ka di biri tsa ga wa di ruka ka di bike mo gale this time la half for di biri tsa ka di aba ba bile di bontsho fish a tsebo rona no dia ore ke na custom wa tsore mfana ka go tshella re o shebile o khatse makisanta mfana enga boskadi ya tswana mo die tsona mahala ka lerata wa tsore go tshella le mfana ta shera le betolole la se menya se me dile tafle ka gona re tshela ga ra yo re tano le betolole ka Nya ka dilase wena ka phakisha ka molomo shole o nya ka dilase mfana ka nya ka dilase a futsa ka lo wena mo tswana dilase ye bua ga la tsore ke kaka ke le kana le to wana leno na mona o patama e go bona mogotso ka rwa le seletse ngo ntshwarishetse re be shapa gane mpele ka mogwana nu e ke re so mpotsa so ba nya ke search o runya ka bokae o ke tswalle molomo la mo kwa ke re molomo re ke kete ke lebelle wa lo re ke zipela moraba gone o di bereka ta to tentela wena mabalabalo bona ka rena sonje re thoreme ka wena re balabala ka wena wa bona situation di thakantse re gone di bakishana o bona o shalela o chikinche o ba kae ba mo phate batho ba loyana ba ka no betha ka spelo sa robetse so o tlo thodi go ya o di tsekisha mogotsi o jambile wena ne ngwe ka wena o ke rata o le tremo na ba tseba go all around the world number 1 ke re ka nna ganyane fela o pedi oval moyo di bupo di wela fase di gone o dira moyo as for modimo re a leboa a se bone o ta shala no thalela ai batho ba bangwe ingala le re ke ana muwe le nyoko no khotholela ka o thalela le tjatsi ka moka ai kuwe re kwela ka ditshela tjae a tsamaye bolela ku dumo ka metha ena ana maleng thulana se busha ke nna relax a ke re le a tseba batho ba wena o nya go gomolenyana wena nna ke emisha lebetelo wena o emisha talo amanda awethu o ka re anyane la o ka lebetelo ke batla dira iketengeta ke a boa cheers ke sana lo wena bonulis a se ke le bala mfana se kha o na di empty promises good wena o lebetse
wa lebala lo tebala kere wa tseba re keng wena se ka robala o dia go re lebala mo tswang wena matšetši a bao bolediša o thomo ke kganiša o tsebe re o lebeletše ra se yona ba fetho mfano matšeo re tšhentšheditše wa ditshwaro thomo ke phediša ka mokgomo wa gae o tseba ke ena oa bona gore batho ba ba re actiša ande nto o tshwana le kgatšhing e ka se die bolete a o ra etha thuso wena o mmone le maabane be ke sa bolela ena be ke sa bolela o re ke eta ai e le dipapalase tše di thoma mfa di-bed mode botse ke nka lena bana ba le nnetseng diela ditshela ka bane mo bua le a o rong mokopa eno ba nyakana le nno motsata face to face le nna ke boletse a eta mo le mogopotse ka la bontsha face to face ka letatsa moya ka moka life re ka kitimishana sebaka wa ka re wa lamola re di thatha mollela ena ra di bofishena ra mothasela re tshentse a tshose monna le wena botse re phatjana kae ka re ke a bona o nyakana le nna entle go tsebe re ke ndi cartoon wa bona glass shi yona ma bona mabetelwa ke to tshella each one o kgone go khotsofala e bana style se le ska bala sera mo lo tšetša ke a di tšhuba ka tšama go ka tšhaka marothe o laole wena o re ke nyaka glass ai sara so azbelati o nyaka o re vema o wena man we tapishi di custom this bottle keeps on getting better and better man a fog now nga se mo rapeletse le ka ba lotša yes clever o kwa bose matšitša ka rona lo tšao o angangabala o ba ke tebala matšitša ke tšea lebetelo mo a wena nka ithintha ka fase ya maoto wena ke to topa ke to thalela mothalo mo ka se o tshele o ka re wa goaba gotela kunga keep glass o ka diang wena wa tseba re keng ke thoma ka lebetolo le lefeng mo glass se yona ke e tshwere o ka se mpotše selo wena a ke re wa bona gore o diagalang ka batho ba tshwane le wena batho ba le moya lebelela gore o thaile yanewa tšetse ke taditše lebetelo fok wena a lebetolo a lena selo wena gane na o diala wa tafola di shiftile na re bule lebetolo le botsotse o kgona go bolaleng la bo le jive ya lena ke eng gane le lebeletse so le lebeletse dieta tša ka so gana le tsebe bontare yana gane so go bolalle lena a tsebe re keng le dibathule mo bua le tshwaneng le nna bona ntogala me ga ba re le mshonkotwana no dim a ke re ke nna ke statishi no bone ai gopela ke di betheletse go ile ma correspondent mfana e moraba o fitelela ba bantši ba bona ba ba njela sija ba go mola re ke fete pele man bile bose ba ya le sharp ba fet hello actor ka ra dutsa maele na a bele tso ke tsedinyano sa to bona wena re ke Michelle Betolla ka cheers mo mora rewind forward re number 1 na ke tala bona ba fit peace out la tseba ke rola around the world ba re tseba re number 1 thank you very much ganyane all around the world Jesus salute papa in WhatsApp glass aga e be boleta ka weekend le tšela foko nto ke ta e thuba le hurry up and save me ke ta ntšela nako ntshepišelelo tša nnete ke ra wena mfana le sa bua le dikgomola ka serethe fotse o gomole wena e le bona ke kgwatišeditše ka mata a modimo wa mphileng le tsebeng ke na le tšhelete ka mo morabeng nape na mfana be ke no actor o bona o ka re nna nka thoka tšhelete a ra letšatšweekend wena o bone gore ke saturday mo motho o tetšiwa mo bua le wena nka ta bua le ke sena data nnyatšiša ka batho nna ke shapo ke feleletše le sa wenamane wa bona wena mfana a se ke fetše ka wena banna ntomara ya mpona bane o tshwere ke tala yo molesa fo o shapo ka mokgwananue